Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwe mwese mukomeje kubana natwe mukadukurikira umunsi ku wundi. Tuje mu makuru yacu rero muri aya masaha aho turi buze kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikomeye. Ndagaruka kuri uyu mugabo ni General Makanaki wari umaze iminsi yarabitswe yuko ngo yishwe n'izi nyeshyamba za M23 zaramaze kumwigamba, ariko uyu mugabo muramubona ko ari muzima nta kibazo afite. Ariko ndagaruka ku mujyi wa Goma. Ibintu biri kubera i Goma ni amahano. Izi nyeshyamba niba barimo baraterekera, niba barimo bararaguza, niba barimo barakora ibiki, turaje turarebera ibyaho, iby'imihango baramukiyemo y'ubupfumu, aho bafashe abantu bakagenda babica, bamara kubica bakajya babika imirambo yabo muri za moruge. Uyu munsi wa none bakaba babafashe ngo bagiye gushyingura, ngo nabo ngo bakwenga mu bitero ngo by'indege bya Masisi. Burya wabeshya wagira ute, imiryango mpuzamahanga ndetse n'isi muri rusange ibikureba. Iby'Igoma bikomeje kuba agatereranzamba, dore ko n'abaturage bamaze kurya akarungu bakababwira bati ibyo mwegera byose abantu bacu mwarabishe, none mugiye no kubashinyagurira, murimo murabifotorezaho ngo mwagiye gushyingura. Uvira haravugwa batayo zigera kuri 2 na burigade 2 z'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda za RDF bamaze koherezwa muri bino bice, aho bagomba ngo kujya gutanga ramforo. Ariko ngo abo n'ab'umwihariko ngo niba Kabutindi bakaba inyamaswa kasha ngo ndetse bateye ubwoba. Ibyabo ndaza tubive imuzi n'imuzingo. Ndanyura Makobora, ubwo namaze kugera hagati ya Uvira na Fizi mu bice bya Makobora, aho Kapiteni Vincent yafatiwe n'abasirikare bagera kuri 7, aho bari bitsimbye barimo barashakisha aho bamenera ngo bahunge, ariko bakaza kurangira FARDC na Wazalendo baguye gitumo, ibyabo ntibize kubagendekera neza. Iyi ni Inkuru Media TV ndetse na Inkuru Official TV uteze amatwi, nguhaye ikaze. Ariko mbere ya byose reka nizere ko mumeze neza muri amahoro, babwira nti aho mwerekeje amaboko mukomeze kunogerwa n'ibyo murimo, kandi aho murimo murahahira nababwira ngo muhahe muronke. Ntatindiganyije reka mpere ahangaha rero. Ndahera kuri umugabo Kapiteni Vincent nari nashorejeho mu ngingo z'ingenzi. Aba ni umwe mu basirikare ba M23 bari bari mu bikorwa mu maoperasiyo yagiye abera muri Makobora, aho bari bateguye ibitero simusiga haba kuri iyi Makobora, Karemi, Baraka, ariko bikaza kurangira bikomwe mu nkokora na FARDC. Abona yuko ingabo zo ku ruhande rwa guverinoma hari ukuntu zabaye nk'izikangukamo. Kandi ikindi nubwo ibi bitero bya M23 nibyo byahitanye abasivile benshi, ariko byibura byanatumye Facibeto amenya kapasite n'ubushobozi cyangwa ubushobozi bw'izi nyeshyamba, amenya ubunyangamugayo bwabo, amenya ibigwari birimo, amenya abagambanyi batagira ingano barafatwa umunsi ku wundi. Ibyo byose rero bikaba byaraje bikomotse kuri iyi ntambara. Ni muri ubwo buryo na Kapiteni Vincent uyu nguyu wo muri nyeshyamba za M23 wari uri muri ibyo bikorwa byo kugira ngo barebe ko bakwigarurira ibyo bice bya za Makobora n'ibindi twavugaga, yamaze kubona yuko bene wabo batsiratsije neza bakabatikagura bose bakabamara. Aho yari ari kumwe n'abasirikare 7 nawe yafashwe, akaba yafashwe ashakisha uko yatoroka ngo ave muri Makobora, ariko bikaza kurangira bitamuhiriye. Reka nkomereze muri Uvira. Haravuga ngo batayo 2 na burigade 2. Abantu muzi ibi bintu by'imibare muze kumbwira batayo batayitanira he na burigade. Ese batayo bifite abasirikare bangana iki mu gihe burigade bifite bangahe? Ubwo ntekereza yuko no kubigendanye n'ibitekerezo n'ibikoresho byabo cyangwa equipment nazo ziba zidahura. Aba rero bakavuga yuko ngo u Rwanda ngo rwohereje batayo 2 na burigade 2 z'intarumikoreko, ngo ngabeza kuruta abandi, ngo nibo boherejwe noneho, ngo bakaba boherejwe muri bino bice bya Uvira kujya gutanga gutanga support no kuramforusa bene wabo. Ubundi ngo bakareba yuko intego n'umugambi bari bihaye byo kwerekeza za Karemi byashoboka. Navuga ngo barakaza neza mu kanwa k'intare, nibaze n'ubundi Kongo ntiyamize bakeya, nabizabamira bunguri biyongere ku mubare w'amateka y'abaryamye munsi y'ubutaka bwa Kongo. Nta yandi mahitamo. Gusa nkanongera nkavuga nti byaba ari amahire bakimara kwinjira ubundi ku butaka bwa Kongo, bashaka bahita bamanika intwaro, bahita barambika intwaro hasi bakamanika amaboko bakishyikiriza FARDC, kuko n'ubundi urimo arabohereza nta rukundo bafitiye. Arabizi ko abo yohereje hafi ya bose nta n'umwe watashye amahoro, abenshi n'abitwa ngo baratashye
batashye ari za kajoriti, atari kajoriti zo ku mubiri, abandi batashye barabaye ibipayuke mu mutwe kubera gukuka imitima no kurwara toroma. Rero n'undi wese winjira hano nkavuga ngo bibaye byiza yajya afata umwanzuro agamanika amaboko bigishoboka, bataririrwa bamucagagura cyangwa ngo usange bamuhinduye n'igisenzegeri uretse icy'umutwe cyangwa icyo mu mubiri, ugasanga nta n'icyo azimarira. Ndava aha rero kanerekeze mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma hazindukiye umuhango nabonye izi nyeshyamba za M23, niba ari ubukunguzi, niba ari uguterekera, niba ari ibiki byanshobeye. Bagiye bica abantu mu mijyi mu bihe bitari bimwe muri Goma, bakajya barunda imirambo yabo bakayijyana muri moruge. Bamara kuyirunda none uyu munsi wa none bifashe baraterura izo mayiti zose bashyira mu masanduku, nuko ngo bagiye ngo gushyingura ngo mu cyubahiro, ngo ni abantu ngo biciwe ngo muri cya gitero cy'indege ngo cya Masisi. Kandi twabonye yuko i Masisi haguye abasivile 4, kandi nabwo bahaguye ni abaguye muri ya nyubako yakoreragamo zino nyeshyamba za M23, zo zari zabimenye zirihungira, basigara aho ngaho barangaye. Ariko uyu munsi wa none twabonye amasanduku n'amasanduku y'abantu ngo nabo bagiye gushyingura ngo baguye ngo mu bitero bya Masisi. Abaturage muri Goma batangaye, bumiwe, bumariwe, baravuga bati mwatumariye abantu, murimo murabica, none murimo murajya no kwifotoreza ku mirambo yabo, ngo murimo ngo murabashyingura mu cyubahiro, kandi murimo muraducuhurira, murimo murabashinyagurira. Ibi bintu byanarakaje abaturage. Njye nabonye iri ni isomo n'abandi baturage b'abakongomani bari mu bindi bice bakwiye kwerekana, bakereka izi nyeshyamba ko nta rukundo, nta santima, nta mosiyo n'imwe babafitiye ku butaka bwabo. Nubwo zo nabonye zikomanga mu gatuza, ngo zirimo ngo zirereka amahanga ngo amabi ngo Kongo yakoze. Iyaba yenda babikoraga bazi neza yuko izo satelite zidahari, bakaba babikora bazi neza yuko izo media zidahari, wenda babikora bikabahira. Ariko kugeza kuri uyu munota nta mahirwe bafite pe, kuko n'uyu munsi wa none nimureba raporo z'imiryango ikomeye mpuzamahanga, yaba iyigenga cyangwa yegamiye kuri za leta, muzasanga nta n'umwe bacira akari urutega. Kandi kuba nta n'umwe bacira akari urutega sinavuga ngo nuko bose babanga cyangwa ngo nuko bose bibeshye, ahubwo igihari ni iki? Igihari ni ukuri ko birimo birabera kuri tere, nubwo babanga bakegera ba nyoni nyinshi. Aka gafoto murimo murareba hano rero, ngira ngo ni poste mwayibonye, namaze kuyishyira hariya muri poste, namaze kuyerekana aho umwuka mubi uri hagati y'Uburusiya ndetse hagati y'Uburusiya, Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu banyamakuru bakorera ibinyamakuru bikomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kugaragaza yuko Amerika n'Ubushinwa bashobora kuba bagiye kwinjira mu ntambara ngari kandi ikomeye. Ikaba ari intambara ishobora gukomoka ku kigendanye n'ubukungu, n'ubundi basanzwe bari mu ntambara y'ubukungu, ariko noneho bakaba bashobora kuba bagiye kwishyira ku buryo bweruye. Intambara y'ubukungu ikaba yateza n'intambara y'amasasu, ahubwo nyuma y'uko ubwato bw'Abarusiya bwitwa Bella-1 bufatiwe hano mu nyanja ya Atlantique bugafatwa n'Abanyamerika. Akaba ari ubwato rero bwateje ikibazo ndetse n'igikuba ku bihugu bitandukanye birimo Ubwongereza ndetse na Amerika. Umwuka mubi hagati y'Uburusiya, Ubushinwa na Amerika, ibyo byose bikaba birimo biragenda bigarukaho, aho bivugwa yuko haramutse hatagize igikorwa, Abarusiya n'Abashinwa bashobora kwihimura kuri Amerika kandi bakaba bayihemukira ku rwego rukomeye. Ndabashimiye, reka mubwire ngo mukomeze kugubwa neza.